Makoina Kuki Joe Fruki, Huziki Kan Demander Kangu Singna, Palaga Government of India, the Plito was under the Constitution of India and a high top. Other Constitution of India, the Noya to Yaw, the government of the Karaga Larik Pago and Naje Larik Haraga Lashu, Kangdabani, educated literate and may Hibado, Maduki Poto and Uba. Other Moin Larik Hajere and Racing Jeko Shagi, Larik Haiti and Kanzaba, Imai Bill Sing, Women horrible sing in the hand Sumna, Wapama on Tomopose, Master Government of Indiana Moipo to Pito Grady, may am the Laila Yam Kana Hater, Imai Bill Hibam Yaurico, but maximum height of Namasing Yamaga, Taujariba Imai Bill Miam, the horrible movement, are equal Hangi, Kogi, the Manipur People Convention for 2 years of Manipur crisis complete with children ago. She the low you what it may am say. She's got some young Narkan as I pan Manipugi, pan in the again, that is the height of Sumina Kanba Kangu Maga, in the Agi sovereignty, in the Agi integrity, in the Agi everything. Guy me away. Constitutions in Ganga, advisor Sakadavani, Koi law, advising citizen of Moana, Hyperport. Then Government of India, who's the Shanghai administrative head or riba, political head or riba, Haitarico, say Home Minister Regera, Prime Minister Regera, President Tadokrako, says they couldn't handball Gangi Pota, zero tolerance for terrorism kind of one Haidanako. Then Equina in this water treaty 1960 suspended Tamana, Moi Patrani Pantaranico, and against Canada, Equigi national security, the Tamedagi Mogi defense kill within 7 days from the Sigi, the Numitopos, the game, Chakidoni Kaina, Tog Mayam Pidanaco, Simam Haidoga, Anisi Murk the Mokosho, Asagi Canodo, balance of Yada, Potom Chilaico, other than Kali. I got the same like the Equino was the conflict, Kaino, Quena Haikanda. It's a serious fundamental disagreement between two or more parties due to magi interest value nataga needs to the kenaba potuna laibani haibase fundamental disagreement koi dum khangedna ko haibadi koi difference in thoughts ideas or wants koi kenaba koi uridna ko ani je dum uwa adana koi fundamental duties of citizen of India se kari no haije government of India de constitution gi potu mayam de loina khangaga nainaraga laiba potu da madru yauriba the fundamental duties as a citizen of India is to emphasize civic responsibility and promote sense of national unity and patriotism and Maki means Sigi Pose, Makoi the Yaudaba. Adana Maduki Manunda to defend the country, to protect national unity, to protect environment, to safeguard public property. Adage Mayama Atoto Mayam Yaur, Shigi Mayam Singsha, Makoi am the Yaudab. Sigi put Yaudabuna, Makoi Pose, Tadaba. Then on other part Yamko. Yam Noning was a Hosing Nasi and over Pau Adam. Tadong Eco, where the Masi Tadong Koda, Koye, BJP, Mokugi, Chielaga was a comment, same in Toribo, Emily Comatoid, Lehai Sureculum, the Hypersinja, Machina Congress, joint Oxalaga, Pullakanda, Mokuji government, and Masiamba Yabagi, opposition the BJP, Emily Kango, Yoxalagano, Masiam Nava, Honami, the Gadribrana was in news to Tole Evaco. Yeah, so may enter Lambia news at Tolopudin, Nigeria. Other targets Centerna, Mokoi BJP government, Siamba Ayaba, Pidre. Other Mokoish might own high. Aragi Amuksu, Guzi Congress, can lead a person or Megasan Lotoga, Ibo Venus mine when I see Takshala Pau Yauri, Sorstani and the PD, Sumbe and Bia. Then other Karigino Haikan, the Quintum Thailand, Sumba, Megasan the BJP Yaudore, Kananga, they should die of go. Lalambia to Bemis in Toknico, Adobo, Nuxite Unaling, they have a ponsulay, other Manipur the Equina Masagi. Magi best interest party in a Tabantaga people in a Tabapota Tabatoba, politician Mam Labase, singers who are as I was in Habido, Emilia Moy Taragadi, elected on Target Makoi from Pusa, senior representatives 34 lakhs people say, representative has a Kauraga, Magi community, Magi constituent assembly the Handarage, Wangang, Bakan Tobame, Toleva, Sigi Posi lady with the Koyaroi, Attack Hosiki High Post to make 1985 in the 10th Federal 52nd Amendment of the Constitution in India. Madu Parliament there passed out with the political party has a constitution in the Madu recognition Pangi Potamanebako. Baduga Madu Pangi Potugi Pota, Nasaki 10 schedule and Amapiriba, Nasaki even ensure that the member of parliament or state legislature shall remain loyal to their political party and prevent from changing parties for personal gain and Magi main team the Yori reports. Masi counter Tabak to the Honda Misisodum, conflict Manum crisis, Manums the Adugi Potunabus to Mamtaragadi or a Rahabapotuneva. Other than twice the name. Now, my mamma, the statement, Mamma told me,
Ojik se sigi khana bagi kudong chablo kanda aikoi center na hapakpa leader amada adum CM laga aikoi support tawni haiba thongmaga hojik namu aikoi CM ani natra tawni haiba pot neba adai mayam na dum hai hanagi ex CM je sina dum CM na ladi kamai tawba noi support tawda adu erga su yaga duri bra mo na haiba statement nga ki hongba statement mayam ma yamna fikal loiba stand up chan laitaba pot mayam je ngasi makhong chetaba manba mukak ngasi koina uiba sigi mayam singse aikoina masigi posin loishandri fawdi aikoina any khananing ba topic khana sanu tawsanu conflict crisis sigi conflict sigi resolution ama hai tare solution ama for end of justice for each and every common people residing in the state of Manipur kang lebak le khuding mak se ngammoeba aduna hojiki pot da aikoina anchor hangri wafam sing da aikoi Manipur People's Convention na aikoi chai ani shu da logi ba magi pot mayam sing demand sing manung da demand for accountability and ama yaw ne point number 2 da number 3 the rejection of government narratives and adagi number 3 the end of proxy war and government of India immediately sees all form of indirect support to foreign origin armed group sub group KNO UPF operating in the state yamuiba pon ngatani ko restoration of fundamental rights the sigi ahum jibu tawgri restore tro poje dum phang adum tawra adu leira pon then ensure free and safety movement ja sigi pot higher poje huji ngasai people convention logi pot to huji shiroli festivals da free and safety movement yagra yaro that's why the khanga ani adagi di acknowledgement of state failures di ko dum khang le ko adagi ko legal action against unlawful and anti peace activities to bahana ngasai jase jo khar pan gre ko pabung ne pan gre sigi pot sing sigi pot laukhatna leibasine yamna koina ngasai afaspa leriba topa leiba mayam sing army sing kai gi tawte adagi ngasai person of forest and open cultivation kai de dum khangre ba to osiko aduga ikoi gi keno da enforce the national resources NRC gi pot matanga pallaga ngasai gi Manipur people convention na ngasai gi logiba kokomi gi and the people of Manipur taroga handak logiba waret mayam sing cha sigi pot sing di ikoina kai gi no hai kanda masigi ji ikoi territorial integrity gi historical identity gi aduga political unity of Manipur se she is a compensate tawroi will not compromise haibeneba so will not compromise at any condition haibeneba people convention logi warep se sigi pose lawru leibani na hojik moigi personal gain da thabak tawnar pa taragadi hojik haiba moina sumaina 10 schedule anti-defection gi and khangna pot se 1995 gi kano da tawkiba 52nd amendment tawkiba question sumai tawkiba CM pot siga kala kana sumaina tawai pot ga sum lagadi ngasai gi paung na haiba June 18 gi double or triple haiba photo aikoina 36 kaina haiba se sibu helak ba yai koina di khalidana ko June 19 ja mon ko ja haiba babung ko babung na 36 kai koina haiba amon to roi kai gino hai kanda thoroi haiba sigi concept ama babung do thoi haiba di aina haijau concept so ai open bija ge ko thoroi means praja sing che hoji political party or institution sing dugi na traga MLA minister or sing na kauraga meeting am pham kanda ne mafam rang khang na khuba khubi no mi yam then people convention do dane thola kanda di wangang ya da ba khuba khuning do mi ju lai di ba simbo posina nga sai kadar further political party ki tat pat sing da lang da thuruga laiba masing na yam bani na ai koi ta seng na haraga di masigi June 18 ji thoroi natraga 36 ji thoroi na hai bwane ba arubu June 18 do banglaw na khudak ta hobune ba mayam na haunuru bu tawde ba hodi haunara ju thoru yadri ni kongjom de da numit ta 33 kano da mi isai no la drama tawshelai ni dina sigi pot yawa ba mentality se adudi aikoi gi manungi unity adagi aikoi gi manungi leijarba aikoi gi lebak nusibgi sense of nationalism mayam sagatna pota adum thugaina ba hidden directors mayam de lei haiba se ko na kawroi dogne swais de isa na logada ba warep to phirep to mina logon be yaro isa na logada ne haiba ne adu loragadi June 36 to 36 ante 100 times ko oina 36 dagi 3000 times na horuk pusu yaiba madugi do matang di charen khali akona thugai jai bana teko against this terrorist group or koki illegal immigrants or koki lebak thugari ba India gi adugi Manipur gi oiba system da thugari ba kangu se si warak si hai bani koi lo thugai jai bana teko koi na people na maduda any article 36 alaraga president rule leriba governor da mateng pangbor su popular government semba ko su ai koi gi thodang lo mina tawdragadi Manipur se it will be a sinking community in a short one decade father or any man down there in the go see them oini aduga ona dena ba constitution gi atra khangda ba fundamental right duties or constitution safeguard protection khangda ba mina constitution gi wahan thok hallaga ona na hallaga government of India da thabado kaidongoi da taroi kaidongoi da uroi aruga makhoi gi di mangda mangra tan ba alaman haibado haraga tokane is mai yam short and lotion jagi Kiran shu gi matang si masi abrogate tawre abrogate se tawi tawde ko asi matang si masu duga lapses oigrabani
ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯇ ꯗꯥꯏꯇ ꯅꯁꯥꯅ ꯄꯨꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯥꯁ 2 years ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ silent spectator ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ now even when article 356 ꯑꯩꯈꯣꯏ impose ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ still no changes have been made clearly ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯗꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ MLA 10ꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯦꯂꯦꯡꯉꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯗꯒꯤ XYZ ITLF ꯀꯣꯇꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯐꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝ ꯂꯦꯞꯄꯣꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯔꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯥꯗꯧ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯇꯨꯞꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯐꯣꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯛ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ elected representative ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ that is the government is representative of the people's will ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯁꯦ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯕꯅꯦꯕ yes the parliament of India can pass a law aduga and amend the constitution of India but this cookie Joe community or makoi hujik lal hauda mateng pangkheliba yauriba kotu oigera ITL oigera cookie NP oigera KS oigera mayam sinadi madu law semba yaroi makoi di huji makoi na semaga above that madu semaga lainingbagi potne adagi makoi no hujik article 239A gi matung inna makoi ni union territory ma form tawwa hana pot ama yauri dina ko union territory form tawdo yes ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯊꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ UT ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ UT often include area that are geographically isolated then culturally distinct or deemed statistically importance oiba potuda semgadawni haiba pot am yauribneba adu tagadi kind of primarily for administrative purpose ni statistically historically regions and are directly administered by the central government and higher pot central government gi makada moi leje garaga jo haujiki pot piruda isolated oiba geographically isolated oiba nataga culturally distinct oiba nataga madugi yam importance oiba pot kari yauge haiba question am lai maramdi cookie sing kangu sing makoi maron mayek kaika are horofum khangde ne khoi mayam na dum mayam amana khangai mayam na haiba like like iramba british period ge hona madugi dum yaw leba pot amani ko ne khangle pot am ko sige mayam na adadi the state recognition act 1956 along with the constitution 7th amendment act 1956 to the madugi concept of UT in India je haudoki haiba tagadi adadi madugi manung the period that it merged various concept of UTs in India various form of the merged various form of party state and party state into category of UTs though or minor p hai matam da even ikoi ki capital or Delhi ko UT states like the Pondicherry are Andaman Nicobar Island and moi ki jaga sing da piri ba mayam du ki UT mo form to gi magi primarily for administrative and statistic or historical region hai ba poching do loi mak yaw do makoi gi loi leina piri ba cheseng na ga di ko kai no hai kan de khoi gi financial or political mogi yamna backward zone labor kangu du ya the Pondicherry di magi unique cultural identity of the region magi laden pire adaga madugi pot mayam am labor khoina ngasai gi bifurcation of state chi ngasai gi adum constitution na parliament to bungam mi ha pota even 2019 da hai tare Jammu and Kashmir and Ladakh
2019 da ani to khaidok ki pot se sigi pot sida dum mokoina ngasai gi matau tama ekhoi chu yagani haiba pot omda ngasi changjilak pa manu pot ama yawi aduga even constitution of India gi piri ba mayam singdu da seng hai kan di ekhoi makoina tawriba pot tu constitution ya ya de haiba se khana daga su ya da pot ngata ne haiba matam da yamna golden triangle of the constitution ne haiba article ahum ga haib tare ko article aina toina jaiba article 14 19 21 gi manung da yamna maru oi ba ki provision of article 19 da kari yawi hai kan da ekhoi ta seng ne yauri ba makoina hai kan ne ba ekhoi ne ngasi thammi ba wafam ngangi ba sing se article 19 gi khwai matu na piri ba do article 19 clause 1 sub clause a the piri right to freedom of speech and expression do madu gi matung ina ngang ba ne har kan ne ba ko then adu tagadi adu hek mathang thana ba b the yauri ba right freedom to assemble peacefully without arm do madu ekhoi arm par sa ke have ne te ba siroli festival do punna organize roga community me ngasi peaceful oidre har ba poto governors rules or president rule har ba article 56 lai manung da popular government ama sem ngam dringe manung da hojik popular government ama semak pa yana ba gi na traga sem na ba gi thogdang lo ba ba gi par amoy na madu crore me am thadra ga to bune na di lowe ba still hojik dagi manipur gi MSRTC na ama mana mamangi Amit Shah gi Mars ki 8 oram gani madu dra free movement regime le helagani eko buffer zone le roi mayam free movement loi le ne have to yagi de ko but adu baina hojik su yagani haiba che thaja handa ba potam ga ngasi hana mangjong na mayam da open threat to bune ba adu tagadi hojik aikoi to form association union do makoi hojik ko tu nung tu ITS yang tu yan gre adu di to move freely throughout the territory of India haiba potu gi manung da article 19 gi poto madu gi poto ngasi di pura masi gi posima lawthu u Manipur state gi kuki leiba jaga ni na haiba chapana draba aruga to assemble peacefully without arm haiba su lawthu u ekoi sei ja kana to bu ya de haiba pot sigi posida la e aduga even kana the to reside and settle any part of territory of India na article 19 yaw du makoi charu yaw de ba chengna jeng na gadi horpong khamdau singi maru yaw de haningi hoi khoi ga amin ka bina ko myam leibo do makoi leijasno aduga ai khoi na ta seng na haragadi restriction mayam ama madugi pota article 19 na mayam am piri ko to practice and profession or carry any occupation trade or business adugi to hujiki any to reside and settle any part of India adugi mayam do piri manuk to da adum government of India na aduga even state ki kano na power da khoi gi to protect country unity and integrity madugi kano da restriction mayam thambya dum piri national security the yengaga aduga to maintain freedom kano the ngasagi kari haita restrict freedom and maintain peace and order haita madugi mayam gi ada uphold social norms and values sigi mayam sing se ngasi di loina makoi na thugai bnen lawi aduna even ekoi makoi jing di constitution na je kari no hai je moi ngasi di khangdraba kangu mayam duga ngasi di ekoi na government of India na kari marum da dum thara gana traga state ki popular government lai ngai dana kari marum gi ngamdrim no so wang ba jana hangi se kai no the constitution se is a fundamental and foundational document that establishes the framework of a government and define the basic right of its citizen ai bse ngasi di koki kangu na kaur kan da madu loina mak ona dena thabak thorom mayam ama satharang na bo honarak pani na ai pot lawi aduna hujik makoi chumba mayam ama laibudu da even koina core principle of a popular government se masi karino habagi art se government manung da kano cabinet minister bo paina koi yarum ma ba makoi gi ani yauri dina ko ekoi social welfare param ba horticulture gi param ba koi nimsa gi jeng da lepa ho ke mo yauri ne cabinet minister da ko maming da palle ko ada si yarum ma matam da core principle of popular government establishing popular government se karino habi se mo masana madugi poto khangdrab ne nai di lawe adugi poto khangak tabani na praja ga elected mayam na to act on behalf of the citizen and make decision or to make laws of the people se mo koi khangdabani na ngasi law thugai barom na ngasai gi mo gi security due to security reason oi bi ai mo koi the security manga tara mo koi gi score on pi buduna ngasai gi sam chani chong lak budri pan ba yaroi dina ko moi lei jaga da ko ada ayam mo a chat lei bin ti sin gi bani han chai lei ba nga tani na tra si gi pot mayam sing da adu kano to ni and the core principle of popular government is that the government is government's legitimate comes from the consent of the governor na haibado which means that the people are the ultimate source of political authority saib se ngasi praja sing ngasi law eiba thangal eiba voice mayam sing se masi gi arthra kaino aikoi na kari to mathau tai ga se khangdraba kanglu proof to the laisalubuna makhoi adugi democracy gi aduga elected representative amana makhoi first and foremost duty se kaino se khangdraba aru to protect life and property of common people ni haiba se khangak tadna makhoi dinga sai khulai paiba sing dugi advisory committee board tong leiraga ne makhoi yaksal laganda makhoi na harak da e noi si lali haina masana lepangam draba miyang gi damak ta koi tawai ka tokni thadok kani
idea manipur thabak tawgani na election mamanga toromaga su makhoi yalami bang asai ki project amaka kona chummena su launari mayam jalangam project chai kutrani pu yankai mamang yala abani na ama khona lei ba pot se sigi manung da yawi pot se ta na honor poda khoi gi Myanmar rom dagi kaino khara lam machet khara adai manipur khara Mizoram da khara northeastern part khara loksal laga Bangladesh khara example ni ko se da makhoi gi oiba bot amaka shema kan da administration je makhoi na pairal chukli pairal leininga ga praja sing je subsal laga thamning bai pot ne swai da hujik makhoi di koina hujik ke Pahalgam gi pot da koina Kashmir gi pot da khoi gi land thonor pot se yam raw pot amaka hujik kuki gi la lo hujik di paurong ga ne kari gi no hai kan da Chinese sing na arga Bangladesh sing na khoi gi chicken neck hai tare sigi jaga da kan acho weapon me am paisal le kana kha habak pa se masi thad khraga di khoi shai je khoi ning kha tam to bi ka khalam bi oi di oi roi ko adu gi pot to aduna even shumba pot me am lai bani na khoi ta seng na har ga di makhoi je bab ta han bangam ba ama change adu gi bab ta han gi hai ba tar ga di elected una chong thor aga ngasai gi lai ba kangu sing ngasai thadau gi da gi ju makhoi gi leader sing thola ga open ona ngasi media da interaction me am to dana statement me am pi dan to ri ba pot se thadaugi CSO gi leader duna piriba statement do thadaugi leader duna pira putu su guide chumme ba but akhoi na pisi su akhoi gi opinion pira ga su akhoi gi ithau din ate ba ko but admaina mathok tau ga da ba moi elected sing do makhoi na ngasai thadaugi leader sing na kong gi aimol gi mayam ngasi pinai ne khoi yaw de ching yaw roi akhoi di constitution gi piriba rule law no mayam rule law chan han na ba da akhoi di peace program na mateng mane law ri ba do admaina elected tara do amtang han ma khoi na law ko matam da popular government dum chem ga ne ba ngasai pabung na ngasai yam pa ai sanai bu kana hai bi gi ba do kai no hai kan da cookie sing du su na they are from kind of the BJP ki manung da makhoi tare yauri BJP da ki ahum ma to pore ko ahum no direct ata moi ngai la lo wi mung gi chairman yauri adinga sai kan da tare da ama yauri ko nim sa ku jenu pa jo chairman ori ni ko som da jo ma yauri ko kan wona karak poda cycle gi do adu ta ga di makhoi do yaujara sano ba but tare na madi BJP ori dana ko adinga sai gi macha masu phatta ma yam lai de mama pa ko yam sai ba da mai na BJP ki podu sa bu oi ge ne ba audi te koi na BJP ki Congress ki adu ge da ge na lai ba na te ko popular government ma lai ba matam da uji koi na Supreme Court case file taw na ga no matam uji assembly pham lu kai na uji taw i dana ko madu ki director su piro uji pham ba ga sung ngam moy then uji chi am lu bom na makhoi na tan ba sing che sung khar khar phang ma mal han ba union government jina central government na PR tham jala ga so mamang da hanagi former CM N Biren lokto resign to jog lokto ko samana re ko campaign to hon gre ba then PR thamjallu lai gre are hujik chi sugya ya da ba tan bada yaro da ba ekoi gi India gi integrity sovereignty mayam da thugai bi ade ekoi India gi kano se kano da mayam se kaim da sumba sopa ya de har ga su makoi na ngasi di separate administration sina mamang da pre condition on tamaga wari sana jai bane haugi su moi gi tarik trampan gi pot se are gi makoi na mi ma pira kan da CM oi bo oi da ba government se bai kan tori pot se mai pa oi kai gi no hai kan da makoi di condition no an thamaga kan da si ya ra kan ekoi na hai mi ji oi long har ka do that means the government of India union government as well as hanagi state popular government the one khan lai bo mo koina khanjana thamam bo ar mane still usi president rule lerga on behalf of the president of India governor of Manipur ngasi rule torgo lai basi bo governor se mo usite haibne then ai koi gi valley da usi no mayam ma khul nga am ba to am ba la lo yaro ma to ki ba mayam jo isha gi oi jab loin thado kan da imale ba iram dam se kan da bi an thol ki ba mayam sing je sigi potugi ona te na reaction ma ngasi dikoi ui ba aruga Manipur da di ngasi asugum bo posum chathara ga di mo ye army na people statement manung da ko then adagi koi gi union home minister na 2007 the big statement na 2025 or 26 ki last part ta insurgency ki problem entire north ki particular manipulation ne ha ba je silo shena mai pot da mo koi dum yu ga thambra ngasai mamang da mo koi sing gi jaga sing da mo koi je mateng pang halibra su gi mingda then mo koi gi su gi ground rule this is the camp number of arm, number of gather at the time of signing Soo 2008 tripartite agreement so in the fight that tawga so ai ta tawgi government Manipur khang tawgi poto ngasi adugi pot ground rule cry the mang the gather masing angle per kulai kamai khang da bagi pot amaka order ta ngasi governor na thokte president of India na president rule is thokte then ai ko gi looted weapons sing difficult on aram by tengo loi pick na ko adu somda afas pa lai riba aduga amuksu admaina order thoke du maina singi lai riba digital game na san sa da hanjala lai gedawni su lai ramba sing abrogate tawraga su uji chance pibo ina hai tare ko then no gi number of cadres number of arm
मधुगी म्याम पीगदौनी हाइबे पोत अखोइना थोपियो हाइबे ngasi थोक्तन लेबा देन अखोइगी चिंगी जगह सिंगदा अखोइना भैली की जगह दा यामना नुंगाइतबा यामना डिक्टेटोरियल ओइबा मसागी एक अमनी यामना डेकोरेटिव ओइबा एक नेन हाइबा आर्म फोर्सेस स्पेशल वार 1958 से भैली की द मयाम मा अवाबा चैथेंग मयाम मा फेक अरेस्ट फेक एनकाउंटर मयाम मा थेंगनगिबको अदु मिकअप मिराव खोन थनबा भैली म ओइगेबा ngasi सिंगदा गसि तौदे देन अदगी तोंगान तोंगान वीडियो लेके सोरकपदा मोय मसेन पैसा येनबगी करबा तबगी नत्रगा केम द पुन लेबगी वारी छानबगी कुला येनबगी तब मैम आई particularize तौदसु सी थेंगनरी पोचिंग असि गवर्नमेंट इंडिया ना साइलेंस इंस्पेक्टर लेबदु यारोय देन गवर्नर शुड get involved there also kai gino hai kanda mana tawrum moi habi lete but magi security review meeting sing da yam thin thina ikoi gi sing gi tariba sing ji sai haiba posu tai ko then hojik manipur gi sumba pot di aina central security forces sing gi manung dai tare thagat ning base not the Indian army not the Assam rifle not any other rifles or any other regiment CRPF kangu se makhoina logiba jiri da logiba thodang atopa jaga sing operation tawriba pot sigi pot sing tang di CRPF kangu khatane ba sing da hojik kano tawri अखोइना मसे लालौबा अमगी नत्रगा पोट अमगी अगेंस्ट अखोइना ngang wafam na tieba sigi pot sumaina makhoi tawgadaba duties sing aruga responsibility sing lorok tabaduna ngase di kuki yedung lalau sing injil laga sponsor taw thadorok pose sigi singina sumaram morakana manipur gi peace poroktaba santi hanjalak pa yadaba hanjalak ke toroga ju khitang tawboda ikoi gi lam ka harakpa makhoi gi mapam puna adum meta thamo moi koina saidang lei bai type ta aru horopung khangdaba masagi ngasagi koina NRC chanhan ji biometric attendance lowsi aruga kanu deport tawsi habse saroga lei se serisa ikoi gi mitei community se particularly yamna mina aranbam hajaladi khang ga leibo toleto leibo ngam da beta sounding mani helaga masagi poche ngang bo khot pa tawbogi adum bai pai bugi kanu chen ba pot am oi bani na sida hena sum chak chak thilak ba hai tare sauna bo na ba pot na mani lawi aduna sigi poche mapung fana kujigi silori ligi festival se si tawon mangam graba adu peace hanjalak ba ki aham step amadi sino oi gane is mind tabje okay thank you very much